Welcome to Annie's Kitchen. Ani mong April Deborma. Ang ngayon tini muffins eba cupcake baike seram abu kelai funungai. Abu ni bagai sentam-tama na farinai nyalayan. 100 gram moida, 100 gram powder sugar, 1 teaspoon baking powder, 1.5 teaspoon vanilla essence, 2 tablespoon milk, 2 eggs, 100 gram butter at room temperature. Faidinga santa pula powder sugar or butter no kaham ka mix kelai na karna. Mix kelai bekia, hari sang tabuk tok ti doi tiap kaham kan mix kelai pinai. Faiding ka sang tau vanilla essence doi tiap kaham kan mix kelai lai ne. Faiding ka sang tau moida by baking powder no bari we kaham ka mix kelai pinai. Faiding ka sang tau pai thago do we kaham ka mix kelai pai sinai. Jotono kaham ka mix kelai bekia, faidi sang tabu kabo fill kelai lai sinai. Fill kelai na segang kabo kisah sa butter fulai na di, ga faidi sang tabu kasih kai fill kelai lai sinai. Sini ka fill kelai bekia, faidi sang tabu oven no 160 degree preheat mak kelai kerana. Sini oven preheat में क्या फाइडे संताबो 160 degree और 20 to 25 minutes bake कर लेने. Sini cupcake muka, angro kasih kok sana musugo, angro convection 160 degree wase bake layo. Kari mani yagola, semua hai toothpick by supply nai. Toothpick clean kan okor karangkai sung sai maka sini ke kaham ke muka. Haji sang tak plating kali ni. Chin plating pai kya, kak lain nak jatuh na video na cacat kena helai, pai thago jatuh na hambai.